E metia ana no te kēnge mangukaha te hunga e kimihia ane ngā pirihimana o Ahuriri mo te wharanga o tētahi tangata. He mea wero a Luke Brown e rua te kaumawha ona tau ki te oka. Kei te rapa te ture i ngā tāne Māori tokotoru e whakapaitia ana nā rātau tēnei mahi i te rā tuatahi o te tau hou. Heoi mai i Ahuriri i te mataua Māui ki te tairāwhiti ki Turanganui Ākiwa. Kei te kimi tonu ngā pirihimana o Tauarohe, i ngā tāngata nā rātau ngā wāhine tokorua i wero i ngā rā tata nei te takiwā o Kaiti. He ai ki ngā whakamārama a Irena Smith, e harei te mea heaha, he oi kua taunga kē rātau ki tēnei tū āhuatanga i nāia nei. He tiriti marie i te rā, engari anō i te pō. There's a gang influence there, but I think it's been kind of Americanized to say that, oh, you have to have a knife, you have to have a gun in order to make yourself tough or cool. E toru taua Josh Wharehinga e noho ana ki te tiriti o Tindall, te wāhi tūkino tia e ngā wāhine tokorua i te ata pō, whai muri mai ngā whakanui mo te tau hou. When it's night time and when alcohol's involved and things like that, our rangatei kind of just start acting stupidly, just for lack of other kind of positive and proactive things to do, really. Hei tā te tari pirihimana he mahi tau reka tēnei nā tētahi māpū kēnge mga ru ki ngā wāhine tokorua nā te mea kaore rāua i te whakapono kia rātau. Nā ko nā kawerohia me te naihi, ka patua me te pātara, paupau taiapa hoki. Hei tā te iwi kāinga kei te kino haere i nei mahi, engari e hare i te mea e ohorere ana. Just not going to karae, you know, about third, fourth formers, and they're going for that or that, and they're going around bashing everybody, pretty much. That kind of stuff is just becoming normal and, yeah, needs to be stamped out. Engari ko te whakaaro nui, he pai tonu a Kaiti, hei wāhi noho. It's just the usual thing, really. It's just a matter of just keeping, you know, safe, being in the crowd or driving everywhere. A couple of things have happened, just you know, in this local area of Kaiti, and yeah, they suck. But I think that they're more symptoms of wider socio-economic issues. Kua puta te wahine i werohia tuna poho ki te naihi i te hohipera. Kei te inoi tonu ngā pirihimana ki te iwi o tēnei takiwa, kia whakapātu kia rātau, me nā he kōrero āwhina ki te hopu i ngā nanakia. Irena Smith, Te Karere.